Il-lejla tajba l-kulħadd, grazzi li l-qajtu dil-istedina. Din hija konferenza relatata ma' til-doppju li kellna il-ġimgħa l-oħra bħallum ġimgħa fil-fatt ġewwa ta' Sliema. U allura llum sejjer nagħti ftit dettalji dwar l-aħħar żviluppi fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Però llum nibda billi l-ewwel fuq kollox nifraħ lill-kollegi sħabi li b'tan dedikazzjoni fl-aħħar ġranet irnexxielhom biex illum nimxu pass importanti f'dawn l-investigazzjonijiet. Dawn huma nies li fl-eqqel tal-jiem tas-sajf kienu l-bogħod mill-familji tagħhom iddedikaw ħin anke min daħal mill-lif tiegħu sabiex b'mod kollettiv taw l-enerġija tagħhom sabiex dan il-doppju naslu sat-tarf tiegħu fl-investigazzjoni tagħna. U allura hawnhekk jiena minn qalbi nirringrazzja lil dawn sħabna u l-kollegi l-oħra li fis-silenzju ta' kuljum qed naraw li insolvu reati li nqalgħu, però idealment li fuq kollox nipprevjenu ir-reati. Irrid ukoll nenfasizza li dan huwa s-sitt każ ta' omiċidju sa mill-bidu tas-sena bl-ewwel 5 jkunu kollha solvuti. U allura dan juri biċ-ċar dak li jiena illi ngħidu fl-aħħar ġranet stajt nikkonfermah aktar kemm għandna investigaturi kapaċi u tajbin. U allura jiena illum dan jimlini b'kuraġġ li nħares il-qudiem biex il-korp tal-Pulizija verament ikun fil-post li jixraqlu. U allura wara li bħallum ġimgħa kellna dal-omiċidju rappurtajnilkom l-identità tal-vittmi Dr. Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski. Irrappurtajnilkom ukoll li kienu għal ħabta tal-10 u 19 minuta fejn deru 3 persuni deħlin fir-residenza ta' Pandolfino fit-triq Loker ta' Sliema. Konna nfurmajnikom ukoll li dawn it-3 persuni kienu damu 4 minuti ġewwa u fil-fatt deru ħerġin fl-10 u 23 minuta mill-post. Illum nista' konfermalkom li dakinhar kien hemm sittiri ta' pistola 9mm. Maciejowski kellu tir ġo moħħu filwaqt li s-Sur Pandolfino kellu 4 tiri, 2 f'sidru, 1 f'onqu u 1 f'rasu. U jidher allura li kien hemm tir li ma laqat il-ħadd minnhom. F'dan l-omiċidju allegatament intużat vettura tal-għamla Volkswagen Tiguan bajda u li kienet bi pjanċi misruqin. Il-vettura nnifisha fil-fatt kienet irrappurtata misruqa sentej qabel mill-Gżira. F'dan l-istadju għadu qed jiġi stabbilit x'seta nstaraq minn fuq il-post, però potenzjalment jidher li nstaraq deb minn fuq iż-żewġ vittmi. U allura il-Pulizija sal-lum qiegħda tqis dan il-każ bħala każ relatat ma' serqa. Kif għattilkom minn dakinhar minn ġimgħa ilu il-Pulizija telqu b'investigazzjoni intensivi. Ġranet u l-jieli jaħdmu b'mod intensiv sakemm allura nhar il-ġimgħa 21 ta' Awwissu għal ħabta tal-10 eskorta fil-għaxija nstabet il-vettura Tiguan, Volkswagen Tiguan li nstabet ipparkjata ġewwa il-parkeġġ tal-RMF ġewwa Gwardamanġa. Fil-fatt il-vettura nstabet bi pjanċi differenti minn dawk li allegatament intużaw dakinhar tar-reat. Fil-vettura nstabu oġġetti li jorbtu
il-vettura max-xena ta' reat u fosthom allura nstabu ħwejjeġ, stabu proprjetà li ttieħdet minn fuq il-post, kif ukoll il-pjanċi li deru imwaħlin fuq il-vettura li deret titlaq mix-xena tad-delitt. Instabu wkoll żewġ repliki ta' armi tan-nar, AK-47 u Thompson, li allura dawn ma' daqqatajn ma tindunax li huma repliki. Komplejna dejjem l-investigazzjoni tagħna u allura llum 25 ta' Awwissu fis-1:15 il-Pulizija pproċediet bl-arrest ta' persuna barranija li hawnhekk jiena nitlobkom tifhmu li f'dan l-istadju jiena prekluż milli nagħti aktar dettalji li b'mod dirett jew indirett jistgħu b'xi mod jikxfu l-identità tal-persuna. Li se ngħidilkom biss huwa li dal-arrest sar frott investigazzjonijiet forensiċi li wettaqna fl-aħħar ġranet. U fil-fatt, f'dawn l-aħħar jiem il-Pulizija kienet qed tissegwi il-passi ta' din il-persuna li aħna nikkonsidraw li huwa il-prime suspect f'dan il-każ, il-moħħ ta' dan il-każ. U wara li llum kellna konferma fejn kien qed jistaħba, ittieħdet id-deċiżjoni li neżegwixxu dan l-arrest. Fil-fatt, irrid ngħidilkom ukoll li dan l-arrest seħħ wara li l-Pulizija kellha mandat ta' arrest maħruġ mill-Maġistrat inkwirenti il-Maġistrat Dr. Ian Farrugia. U hawnhekk anke llum f'dan l-arrest ħarġet il-koordinazzjoni bejn id-dipartimenti varji fil-Korp tal-Pulizija. Llum fuq dil-mejda għandna membri mid-Dipartiment tal-Reati Maġġuri kif ukoll is-subsection fih dana l-iskwadra tal-omiċidji, però wkoll illum waqt dal-arrest kien hemm l-assistenza ta' membri mill-Special Intervention Unit kif ukoll dawk mid-Dipartiment Forensiku. Din il-persuna nstabet ġo post fil-Furjana fit-Triq San Franġisku, fil-fatt instabet ma' żewġ persuni oħra li wieħed minnhom ukoll qed jinżamm il-Pulizija brabta ma' allegat ħebi ta' persuna. Irrid jingħad ukoll li wara li nhar il-ġimgħa l-Pulizija sabet il-vettura, dan il-prime suspect waqaf jirrapporta fl-assa fejn kellu obbligu mill-qorti li rapporta ta' kuljum bordni tal-qorti. U allura dan li nagħmlilna ftit ix-xogħol tagħna naqra iktar diffiċli jebsa mal-lum wasalna f'dan l-istadju. Waqt dan l-arrest irrid ngħidilkom li l-Pulizija ħadet il-prekawzjonijiet kollha, kienu magħmra bulletproof vests, kienu armati, u fil-fatt irid ngħidilkom li minn id il-persuna arrestata, il-Pulizija ħatfet arma tan-nar, li allura issa dik l-arma sejra tkun qed tiġi analizzata brabta mat-tiri mal-iskrataġġ li ġew elevati minn fuq il-post. Waqt dal-arrest intużaw flashbangs. Intużaw 4 fil-fatt flashbangs li lan tagħhom huwa li jiddiżorjentaw il-persuni li jkun hemm fil-post. Daw huma tiri, huma xi gass, huma biss ħsejjes ta' diżorjentazzjoni. F'dal-ħin il-persuna arrestata tinżamm il-Pulizija fil-lock-up fil-Kwartier Ġenerali, però qabel ma nġipaw il-menta li kellu xi uġieħ fi snin ittieħed għal eżami fil-Poliklinika tal-Furjana wara li ġie aċċertat li kien kollox sew li stajna nipproċedu bl-arrest tiegħu, allura komplejna sabiex issa l-investigazzjonijiet jibqgħu għaddejjin. U allura jiena hawnhekk irrid ngħid li dan illum il-każ qiegħed
fażi delikata ħafna, l-investigazzjoni huma f'parti delikati ħafna, u tifhmu li f'dan l-istadju l-Pulizija ma tistax tiżvela aktar dettalji. U hawnhekk jiena nagħtikom nagħmel appell lilkom il-membri tal-istampa biex anke r-rapporti tagħkom ikunu rapporti prudenti b'kawtela sabiex f'dan l-istadju delikat tal-investigazzjoni naċċertaw li din l-investigazzjoni tintemm b'suċċess u ma tkunx b'ebda mod preġudikata. Naħseb il-koll naqblu hawnhekk li l-għan aħħari huwa li daw il-persuni jitresqu l-qorti u ssir finalment ġustizzja ma' min ħaqqu. Jien allura f'dan l-istadju ser nistieden lilkom membri tal-istampa għal mistoqsijiet li jista' jkun ikolkom u nitlobkom tillimitaw ruħkom mistoqsija waħda għal kull ġurnalist. Julia Magri, Malta Independent. So you mentioned that there were another 2 people with the person who was arrested now. Are these 2 people also suspects in this murder? Ma fimx. Ma fimx. Julia Magri, Malta Independent. You said that there were 2 other people found in the residence. Are these 2 other people suspects for this murder as well? At the raid, the media saw police were taking objects from the residence itself. Are these objects linked to the Slema murder too? And did the police find drugs within the residence? Thank you. It-tieni mistoqsija ma fimtiex, sorry. Mela, ħanibda fuq l-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija li żewġ persuni jidher li m'għandhomx rabta mal-omiċidju, però kif għattilkom hemm persuna qed jiġi miżmum b'rabta ma' ħabi tal-persuna arrestata. It-tieni mistoqsija skużani ma fimtiex. Mela, today at the raid, media, we saw that police were taking objects covered in plastic bags from the residence. Are these objects or items linked also to the Slema murder? Tifmu li fl-investigazzjoni tagħha l-Pulizija televa oġġetti ta' relevanza u allura f'dan l-istadju qed isiru l-analiżi neċessarji forensiċi sabiex naraw x'rabta jkollhom dawn l-oġġetti max-xena tad-delitt. Claire Caruana, Times of Malta. You said yourself that the suspect had failed to turn up to sign the bail book, so he was out on bail when he committed the crime. How worried are you about this? There's a lot of anger out by the public that are saying he was out on bail and he committed yet another crime. What's your reaction to this? Hawnhekk qiegħed biex nirrapporta dwar l-operat tal-Pulizija tajjeb, il-Pulizija xogħla huwa li tinvestiga, li tagħlaq b'suċċess l-investigazzjoni tagħha u allura li tressaq in-nies il-qorti. Dwar dak ma b'ebda mod il-Pulizija ma tinterferixxi fl-operat tal-qorti. Sam Lavin, Malta. Have police established a possible motive or excluded a theory at this point of the investigation? Kif spjegajt qabel, it-teżi f'dal istadju tal-Pulizija hija li l-mottiv kien wieħed ta' serq. Tista' forsi terġa' tikkonferma il-ħidma kif saret anke mis-setturi differenti tal-Pulizija u li ma kienu involuti? Iva, mela, kif għattilkom illum il-Pulizija kienet konxa li sejra tarresta persuna potenzjalment perikolus u allura issejħet l-iskwadra tal-Special Intervention Unit li xogħol huwa li tidħol f'sitwazzjoni delikati bħal dawn. U kwalunkwe uffiċjal tal-korp li kien involut f'dan l-arrest kien mammar bi protezzjoni inkluż bulletproof vest kif ukoll armi tan-nar sabiex nassiguraw li nipproteġu il-ħajja tagħna l-ewwel u fuq kollox. Fiorella Paċ, Television Malta. Sur Gafa, fil-konferenza tiegħek ikkonfermajt informazzjoni li kellha Television Malta fil-fatt li l-Pulizija ħatfet arma tan-nar minn id l-arrestat. Dan jiġifieri l-arrestat offra reżistenza, kellu xi ħsieb ulterjuri anke f'rigward tal-Pulizija f'dak il-ħin? Dik kien arrest ikkoordinat, kien arrest pjanat. Għana kellna membri li kienu minn ħin qabel fuq il-post u allura
anka b'riżultat tal-flashbangs il-persuna allura tidħol fuq b'sorpriża u nista' ngħidilkom li l-arma kienet f'idejh inħatfitlu minn idejh. F'dan l-istadju m'għandix aktar dettalji x'nagħti dwar dan. Kristina Majra minn Net News, fil-fatt kont saqsik dwar l-arma jekk tistax tikkonferma li jekk hijiex l-istess waħda li ntużat fir-reat ta' nhar it-tlieta. Brabta mal-fatt li semmejt li l-persuna arrestata kellu jmur jiffirma fl-assa. Hemm persuni oħra li minn dak iż-żmien tar-reat ma marrux jiffirmaw fl-assa kif suppost illi jagħmlu u dwar il-motiv tal-til inti qed tgħid illi kienet serqa. Il-fatt illi il-persuni damu 3 minuti hemm ġew instarqa biss ftit deb qed tgħidu. Xogħol tal-pulizija għadha qed timxi fuq dik it-teorija? Mela, dwar l-arma hemm testijiet forensiċi li ħajkunu qed isiru fil-ħin illi ġej ikun parti mill-inkjesta u allura dak jiġi stabbilit in due course. Dwar l-iffirmar tapprezzaw il-fatt li hemm numru ta' persuni li jiffirmaw ġewwa l-assess tal-pulizija u anke sabiex ma nippreġudikax dawn l-investigazzjoni jiena mhux sejjer allura nagħti iktar dettalji dwar dan. Dwar il-mottiv sal-lum sa dal-ħin il-pulizija t-teżi tagħha hija li kienet serqa iż-żewġ persuni kienet iġorru fuq persunitom ammont sostanzjali ta' deb u allura dik s'issa hija t-teżi tal-pulizija. Il-pulizija sabet xi forsi dan id-deb li jista' jkun instaraq mir-residenza tal-vittmi? Mela, f'dan l-istadju minn tfittxijiet li għamilna dalgħodu sa issa ma jidher li ma stab ebda deb, tajjeb, ħanajdu hekk, li seta instaraq mir-residenza però inġabru oġġetti oħra li issa rridu naraw x'konnessjoni għandhom mal-post fejn sar l-omiċidju. Karla Zoppardi, sul għafandi numru ta' mistoqsijiet. Il-pulizija qegħdix tissuspetta li l-mafja Albaniża involuta f'dan ir-rejat. Il-persuna arrestata kien xi wieħed minn dawk li kien involut on-site waqt ir-rejat. Il-bieraħ kienu rapporti ta' signal jammers li nstabu fil-karozza, fil-car park tal-Spar San Luqa, tistax tikkonferma din l-informazzjoni. Kemm hemm persuni b'kollox li qed tfittex il-pulizija u x'qed isir stħarriġ fil-business links ta' dawn il-vittmi. U kienx hemm xi tip ta' rabta bejn il-vittmi u l-aggressuri. Grazzi. Mela, numru ta' mistoqsijiet. Kif għattilkom qabel, f'dal moment jiena apprezzaw il-fatt li l-liġi tipprekludini milli nagħti iktar dettalji tajjeb u allura minix sejjer niżvela aktar dettalji dwar dan. Dwar l-apparat elettroniku li għamilt referenza li jiena nista' konferma li fil-vettura instab apparat elettroniku. Infatti dakinhar il-pulizija ħadet il-kawtela kollha, ġew imsejħa il-membri ta' l-Explosive Ordnance Disposal, l-EOD tal-Armata sabiex jiġi assigurat li ma kien hemm ebda periklu għal kwalunkwe membru li kien fuq il-post u allura wara ġie assigurat dak, issa dak l-apparat qiegħed ukoll jiġi analizzat fl-inkjesta maġisterjali. Dawk huma id-dettalji li nista' ngħaddi sa dal-mument, apprezzaw li dan huwa stadju delikat ħafna fl-investigazzjoni. Hija l-weda tagħna li nkunu kemm jista' jkun trasparenti magħkom il-ġurnalisti. Nerġa' nsostni nitlobkom kemm jista' jkun tkunu kawteli fir-rapportaġġ tagħkom sabiex din l-investigazzjoni tingħalaq b'suċċess. Miġdiet nirringrazzjakom talli attendejtu għal din il-konferenza. Grazzi.